Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arab do anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha Manja Police Station ke parlo PMAY G scheme pen Ahemso ki kimpon jio tekalong amen keklang adim ahem kim kedatsi inuda bangphu ahem alongsi chikim det aphutak lamki keklang Karbi Anglong arlo lumbajong block pen PMAY G Ahemso kilongdun beneficiary amen sona singterang arong lake longkoi be block lumbajong district Karbi Anglong VDC Singhason Labangso PMAY G 2021 to 2022 as scheme pen kilongdun wek abangphu amen lake sona singterang helo seta alangli jewoi ikjuilo alangli chi the akwa hutke amina ahem hong thu ahem abirialongsi geotech ke enlo sita alangli labangso appear thepen halloween adim lohan kachuri dampen alangli abangawe tanglopu ahem arai pen chekoinot abangphu sonjoy terang abang karlitang sona sing terang PMAY G Ahemso amen pen kilongdun Ahemso dopu chinisi asopo phan nangli hem akesarke awedet lo potpu mamat karlitang sona sing terang amen pen PMAY G Ahemso sonjoy terang abang amina ahemalong chiraidun det amat amina abarialong chikim dun detlo labangso alam penapot Karlitang sona singterang asopo bordili terang lumbajong block office along pate bokdam si video aphan chingki chethan chingwai dam chi aphan damlo seta chetong dam long ledet penapot aphi kapadusi ke nilipo amen pensi PMAY G Ahemso ke kilongdun wek apot nilitum along Kim Kesi Sanjay Terang Ahemalong Chikim Det Pupenapot Manja Police Station along Sanjay Terang Aphan Lamhoy Pidam Detlo Sonsi Pirang Ketum Athingno Karlitang Sona Sing Terang Asopo Bordili Terang Lapen Ahemasor Mate Apiso Tumpen Pirang Ke Athingno Nang Chethandun Labangso alamki aphuthak Clardak pen Lamthe Kilongche Aphan Manja Police Station alongsi Dokoklang Lasi Prabjin pen Akangsai Kilongche Berta Phansi Chonghong Dinglo Puta Thanpon News Report Karbi Anglong News Channel তোৰ বাবা নাম পৰা ঘৰ আহিছে বেলেগ মানুহ বনাইছে মানে কেনে ঘটনাটো কাৰ্বি মানে লাপুলো নিতম লং নিপমেন পেন লং ল হে হেমসো বাং লা কেৰন হেমসো লং ল কে পোদু হুদ জিওটেক এনকাং ল ডাক হেম লং হে জিওটেক এনকাং ল কে লা আপি লা হেমসার বৰা বাং চৱাই জুইলে হে ইনকে লাসো আপি কে চৱাই দা আপি পেন ক্লেয়ন আপি নিপেনে লা Kontraktor Sanjay Terang bang lo, nang tunggu Ahemso dalong le, nang puta belo, nang peta belo ikonta bepo, nang tunggu long lelu, son nang pu kong ma, ya ta, ini ma tahu dek cedek lo, pi bang inut bahini lason kim tang et pen, amen tek long lok lo he, lasuhut bang nang tan lo, nang tunggu Ahemso ke, pu lason nang tan kang lo he, inke, lapu lo ke nona pi ni tum kes pi dek lo he. Kes pilo yalla lada kene odakta nang bisar pipilang non tayo intela non nang lituma hem amen ke long ateng pen bang se chirai det pu nang blog long video long dam lo ma dam lo chetong am de lo chetong am de ma api la pulo chetong te ong ma la kes pi de lo he la kimbo mu tong blog long dam ma ma kim tang en lo he kim tang et so si dam la pi scheme lo nda scheme PMAY G है so scheme से इनके लिए ला के अब अभी के कैश पिता भी नॉनता ना बिसार भी पेलेंग या नॉनता amen mang ke ang tom hem ke sar amen something terang amen ini yang sar amen something terang ko so ning kan lo mo nakile ke 2021 है इनके लापु आइटा नगे थोगे 2022 ला सन April May lam lo hai yang serbara cewa ke November mati so ikim kelang geotek na en charla la so ba hala blog sor ke bang honang li chingki je than chingbai don de ma ni li thegon de mati la so hem ke sar dalang ba ma thegon de ke geo photo hayo thai pa ne pine langon de man ni li ta la pu sai choklem ba mati san chok jongda de bom chun bom ya mati
si Kheroni del lah. Rong aman luôn thế, rong aman thế. Rong amen ke long koi be rong nang lengan bang pulo body liter lah. Lo hai men pe hem su nang le lo. Kon si tami ni ting long le de lo dang lim chelai pi de lo dang chi kim de lo. Tan ting chi nyun de de lo he. O chi kim tang aphiran si ni tum han ta bang nang than no la si chi ni lo. Par ke ni tum ta la video bai de long madam ta chi tong pe de lo. Batai si ni an he par ke chi tong de man tum ta kes idam de lo. Par ke nan ta ning sai pi de lo. Ni lo hai men son sing te rang pula mi lo so men sin le la yam ke. nang le bang kamon pila di Ni amon pi lo. chong First Karbi Anglong District Kitchengsi Arm Wrestling Chengbong Lang Cebu Cultural Auditorium Holalong Kapamanpo. Hai kunia chiklo ni phai inkoi rapli ningkan suri hinira inkoi rapliarni ada por phai kepen ni jang Karbi Anglong Kheroni Chengbong Lang Cebu Cultural Auditorium Holalong First Karbi Anglong District Arm Wrestling Association atumpen chipade piponsi Kitchengsi Angdeng Karbi Anglong District Arm Wrestling Kitchengsi kachipate po. Labangso amayalong aluhisar po aman pen chetongdun sikari inghi protection ranger West Karbi Anglong lead songrong par radasai klembang atum chetongdun Labangso along COC ke haipon RSM Ingleng winner lapen 6 to 14 category deep khaklari lapen ke haipon atum kadukawi bang prinarket champion of champion thi hekpen COC Inuda Phanke Tura Kalite in Falalong Kachipati Dunchia Phan our side Kipi Ponchia Phan Pusitami Pachini Pon Kheroni Pen Nankilo Berta Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel Francis, Karbi Anglong Arat Tuan Konstame, Litum Arm Wrestling, Karbi Anglong Arm Wrestling Association Ahin Pen, Litum Fan, Pardon Fajelong, Pardon, let's see, Litum Sitame that Helang Pialong First District Arm Wrestling Championship Chapate Pon Tournament Bipon si Litum Pachun Ponlong lo, let's see, Listame Ning Charong Piglo, Poan Archie Ding Penela, Litum Tamatha, District Tournament Kibi Pan Litum along kedam, let's see, Pinian Gen Litum Sisteme Success to Ason Sinitum Chamatha Ponlo, let's see la non la dake hai tum an sitamela state championship long an pachipati dun than la tum chapati dun long po hala dak pen angko state along haidun thulo pole la tum national fan system select kon po asila kado kowe la sports am wrestling ani ga hang abang ku bang fitum system ni tum fan na contact itame nitum ang system welcome lo itum along la na ke join dun ji fan asila pola Litum district long non aku ge papi piglang bat itum frank long apu tournament ibipon bipon bom lot nili nining kedam ani sin nilim stame banga district son am so pa frank don ji asi anchol nilitum first ke 0 to 40 porque 0 to 40 porque 40 to 50 lapu dam bom si ha 90 plus an lo total 7 category an nilitum bipon lo lapen la ICC kategori lang ke hai champion ala winner da teman la COC pula champion of champion po la padu pon si alang li RSM Ingleng si hai pon lo COC bang ini ke hai kipi ponong lo ini itu total 18 an itu select pon lo ada ke hai first second third an Sedang lah Karbi Anglong Arm Wrestling Association dan parti P Mili lah. First Karbi Anglong Arm Wrestling Championship 2004. Dah lang Cebu Keklang lo Cebu. Jadi dah kado lang pakai bagdo participants kita lah. First time lo Karbi Anglong son event kita Keklang lo. Ning charong lo. Lepas kado we lah participant mana Keklang men jauh paron tu. Sistemnya lah ke haitum han sistemnya nili pen mana jauh paron. laki hai tu han lekin konani ke poni sondong Kali ke haitum manon 5 6 7 arni itu pura long notice riders itu ada arm wrestling event tu kan ikan mang dah government mesti organize lah ini bagi Meghalaya government mesti organize ko Meghalaya tourism department kan tapi lah champion sama England sama fancy itu select pun dah kasi sari tadi yang tidak pun itu baru pura fan ini overall champion mesti pun ini sama fancy
Train ketong ajok ejon nampia ingnar apran kedam. Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha troxy Kopili constituency arlo Kheroni Southern Rainforest Angkang Hawaipur railway station adung train ketong ajok ejon nampia ingnar apran kedam. Pai kunia chiklo ni pai inkoirapli ningkan surihinira inkoirapli ajo porpai trokra achitim apor malong train khwati pen wangbom apora hut Hawaipur railway station adung nampia ingnar apan kapato ajo apran damji Lapen raratum dunpen bangso nampia ingnar aprandam etlopu chinisi ing namrai kom asai khyapan bier tapisi ing namrai kom asai khyatu ading aklong balidamlo bangso nampia ingnar cheklo jon thompi sosilo lamding forest arizaf pen nang barpo lapu nijang Karbi Anglong arlu nang lutsi sok nok hei hui khiti panahokpo sonsi panungi le thotta Lamding arizaf pen nang ke bar apor hutsi men train ke wang ajok ejon nampia ingnara phan kapatong ajok apran dam nang lopusi berta ribdunlong Kheroni pen kam singdera report Karbi Anglong news channel Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me